Mayamba Kurumsari, the Impact News, Nongthombam, Manung, Hutna, 360-degree analysis of news and events. Mayamba Taram Okchari, how Kipa Methagi Tarik Kuntareta, Kanglai Park Student Association, Sambita KSA, Haina Kanariba, Kui Mahiroi, Lopasigi, Tomi Karana, Chana Tanaba Kui Manipurian, Marueriba, Chana Tanaba Polam singing, Manung, the Quaidi Marueriba, Kui Tum the Poyantori, Habagi. Pau Pangbati Masida, Kuchenaba Mu, any Pagaloba, Pagalo Matunda, Hairiba, Lebaki, Mayokta, Mu, Kunagi Mayokta, adulteration, Hediporta, Yansen Bagi Tabaktoriba, Missingi, Mayokta Tabak, Lokaluba, KSA Tomi, General Secretary, Amayoraga, Punna, Tomi Mangase, Police Pazin Kiba, Ngasip Hopatatutan Lady, Tongan Mahir organization, including KSA Masabanga, Hairiba, Mahiroi, Lupsigi, Tomi Mangasi. Condition amata yautna thadopia haidana koi ultimatum gi mathakta ultimatum pirig lakune to ngasi phawbada government site gi response laktri hairi ba topic si matang da makha na khana ne budam tanga si impact news ki studio election lebiri basi joining us tonight on Manung Hutna Kanglai Park Students Association KSA gi president oibiri ba Moirangthem Lakshman ya muktat Lakshman bu taramokchari welcome to the show, appreciate you joining. Also joining us Students Union of Kanglai Park SUK ki president oibiri ba Jayantakumar Khuman, Jayantakumar, welcome to the show. Appreciate you joining too. Ahan question jay Lakshman sida koi hoji inner line permit system ki so khongjam kan changseli hair ba khongjang sigi marak sida mari leina ba koi thodo watong ne haba dare koi thum da poyam tor magi phagalak pasisu adu bo hoji ki oi ba koi JSA LPS ki chi am khaglai ngasi se pung tarom dogi ayu ke pungma de no me dawnge pung toruk phogba sintha lepi khongjang changsen ke bani madu gi makha tarak ba JSA LPS के साहित्य की चीज़ मलाई मसाना तो पाथोक चगे मरुइना कोई समाने याम करना चंगसलिंगे खोंजंग मनुंग सिदा कोई ना नॉन मणिपुरी सिंगदा कोई JSA LPS की खोंजंग चंगसली बमी सिंगना मरुइना JSA LPS की साहित्य की ताथी तावने तोबा फूब चाहिए बगे वायलेंस की थब अमता तोबले ते तोक्सु तोरो है बगे वफम लाई अदु बासु को मतंजा मरक सिदले बाकी शीरब तंजा मरक सिदा सखंग दबम यो खरना ngarang numitang non manipuri ani nongmai na kap tuna asokapan nanghalamba ki thodok ama thorokpa si JSA LPS na yaning de condemn tawi thawong asina chumna khongjang changsin jari ba JSA LPS pu lan na uhanna bagi macha mo heli matung da si ko mathok si amuna ton bidna ba appeal tawjari haiduna JSA LPS ki site gi hari ba wafam asi khogi cherol amoina thololi makhata na JSA LPS ki khongjang na kanna changselingai matamda khongjang asi ba tugaina ba aruga khoi mamang lu su convener ratan bu wanted haina maram chadana लाथोखिबा अदुगा ngara amu noina khoi non manipur ani kapam basina takpadi masida kanaguma miyo kharagi hidden agenda lairabra haibagi wafam JSA LPS ki cherol asina phongdorgli masini hujiki oiba maru oiba ko JSA LPS ki cherol aduga ngasi ki pung manga dagi na taruk phawba sadhagi ba pung trom dagi sinthale pagi khonjingda saruk yabi kheba manipur gi club organization mara pabi gi member khodimak aduga miyo khodimak pusu JSA LPS na thagar pa phongdorgli makha tarak padai khogi case gi issue se laksar gi thomi manga se hujik thadorok tari hojik pawgi anate kari stage le bire khoi KSA su yam kan hairiba mahiroi manga si thadok piro haidun yam kan khonjang se selibani maramudana hojik pawgi oiba status haita kari oibiri ai Lakshman de hujara akogi miyam sanari ba thumda puryan tawi haibidamak akoina matau karamda sigumba miyam hakchang suninga mongda puryan si tawribano karam karam misaksing chenaribno haibido khona thidokna bo khona jeringi sarik aduda akogi mari police ki makai dagi yamna thazaba hatpa haibamak yaraba adum thawong makhalamada ma khogi yamna superior oiba police officer amna hasiki hariba nan manipuri akogi adulterate tawriba ani asi sinar oidna ai samakta phone torokiba adugi makha tarak poina ai samangna su sinajarak lage haibagi wafam ma thamgra matungda miyamda khanganabo honaba adumba press meet ama sathrengai charak asida akogi GS yauna akogi maralejadaba thawmi manga asi phajin gibani asiguma thawong asing mayokta KSA na mamang akogi hek nongan bagi matam adudagi hauna akoina pung kumani mangda thadok pilakna ba adu condition yaudna akoi thadok na bofam si thamjagibani adubu nanghoroi mata akoi KSA gi thomising adu akogi jail da thajin kiba loinana akogi hajik phawba akoi thadorok na thamli sigi akoi mayokta KSA na ngasi phawda tongan tona khongjang kya saksin lakli aduga miyang oba akogi KSA gi thomising asibu thadu o haiba kholao si leina ngasi phawda lenga asina akoi tasin usina dan leiba asina akoi issue asigi solution prokpa yaroi maram asina KSA gi oina su akoi lephiba khongpham
hanba lairoi hen hen kansil makhal gi agitation akhoi maru upang ori balup sing loina sagot pirakpa akhoi CSO mayam loina sungsoi soina saksin jagan okay makha taw khongjing session gane habni atubo sukna su yam kana sukta nate khoi manipur ki tongan ba Mahirui Group Sing, Adagi, even Lekai, Mera Pipe Sing, Adagi, Club Mayam Su Hariba, demands it or even Mui Mangasi, the Lebaki, the Mata, Pabataka, Mui, Mahirui Loop Amagi, Manga Puzzle, Maram Jadi, Aduga, Kogi, adulterator, Podiantor, amusing, Dubana, scot free at a pre that Lehelaga Kemo, Masigi responsibility of the government, Pagi Mamimusu, Pagi Wapum Mayam Pondu Nergli, Soki or in observation Karili. Government masi full support tawre hai basi hairiba hantaki thoiba thodo osina madu make seng hai tare masi gumba thodo se government na karigumba sum KSA gi thongme si sum thadokdana hai tare thadokdana sum lesan bal leiragadi hojik leiriba KSA na changsalliba thabok thorom sing digi leiriba rally chatliba digi government demand tawriba khudingmak ki mathak sida hai tare leiriba hana KSA gi thabak thorom sing sida support tawri gi mathak sida hai tare amukka hena koi manipur se leiba satra organization jing ji punna yauksan minarakpa gi tan phamado yorolo hani ngai lete yorok kadu gi hojik hai dun leirabane hai tare sida karigumba masigi khongpham masi changsalakna yoksalakpa taragadi hojiki hariba government hojiki hariba matam sigi government pairiba khudingmak se yamna ka henba makok sikpa gi thodo ma Jorkan hai tare. Hojiki hariba thum da poyan tore na lairiban dan Manipur sing ase kadai phogba mugoi ni sumbi buno natraga KSA na kadai phobun lali buno habi observers sungdok dogdana Manipur government gi koi gi sifai hai tare sifai jing na KSA gi thongmi si lali haibagi da makta faraga jail namjan ba se yamna maram sadaba thogdo mane na thamjani okay यामना मोंगचा दबा थोंगमनि हारि दुगा हारिबा तारिख 29 मे के तारिख 29 की कोई विजुअल है तारे इंपैक्ट बिदा कोई थुम कोयान तोरम है तारे कोई एवरीडे थुम से लुपानी पान बिबा थुम सिगी सिदगी थुम से लौथोगा टाटा सोल्ट लुपा तारा मथु बिबा टाटा सोल्ट की पैकेट मन चदा हालगा मसी योन बो होनर मनी हारिबा वीडियो से कोई दले जे वीडियो से फुल स्क्रीन द प्ले तो बिरो अरगम मणिपुर मियाम दु हन बियो अदुगा हारिबन मसिदा थुमसिंग सिबु अदुगा जेनरी बमियो ने सिबु फागत की जेनरी बमियो से नंबर 1 दा राजेश कुमार यादव भाईबा चही को निपान सुबह मियो से महाग बिहार दग ने अदुगा तोपा मना थंगाल बाजार दा कोई होलसेल दुकान तोबा दशरथ प्रसाद हारिबा मियो मखो एनी सिनी दशरथ प्रसाद से तेलीपति द लेबनी मागना हारिबा थुम मयाम से राजेश कुमार दा सप्लाई तरगा राजेश कुमार ना मागी कैसामपात लेमजम लेकाय द लेबा ग्रोसरी की दुकान से दा थुम से योलमनी राजेश कुमार फागत पदगी मथंग मथंग हारिबा दशरथ प्रसाद हारिबा मियो सिसु थंगाल बाजार दा होलसेल की दुकान फम नुपा से फागलकपनी अदुगन फागत पन मिसिदा कोई इंपैक्ट न्यूज ता केसे न करपदगी कोई इंपैक्ट न्यूज न हारिबा पाउसी कवर तोरबगी विजुअल नि नुमित असिमक्तदा जनरल सेक्रेटरी ओइबरी बा कोई सेक्रेटरी जनरल ओइबा केसे की एस विद्यानंद मसामा यावरी विद्यानंद ना हारिबा थोंग सिबु पेंद भंगदोंबा मरक्तुदा पुलिस न लागा रेड तोर मामा फाद्रिंग युवरिनी एस विद्यानंद जनरल सेक्रेटरी मसामा यावना नुमिसिदा फागिबनी अदुगा अतोपा थोंमी मरी मगा पुन्ना थोंमी मंगा से पुलिस न फाजन किबने हाइतारे विद्यानंद की नुमितुदा भंगदोंग वाफम सुलेरी मधुसु तामिनस Changchinu ba pose sing yon mada akthing ne na seneri ba sing asiga wakal tamina na magi damakta phamina na hone jar ko matam da police ki isin auksing mai kai degi athing ma pina na hona rak pana sing ba KSA ki office au sing hakim mamang da red tawune sing ba thodo kya ma thoki ba se mase live thibani masina khoi manipur police amadi manipur lenga ngasi hariba khoi gi hakchang sing ba pose sing tawa asida makhoi jo hakthing na na natraga nakoi na yaurabra haibegi sing na da bangamde aduga hariba music asina phongdorokbada manipur ge yamna maru iba misak ama khaki makoi ge yamna nangna ba mi sing ne haibegi mang haigat pa manba ama khak masi thengna jai masi akoi lamdam sigi na khwai digi live thibani masida manipur government na masida akan ming sangla kanda hariba mara live sing ji mathakta sab sab action lakhot ka ni Manipur miyam gi akan ba miyang changi hai ba mathok tari Manipur government miyang chang da badai ne aduga maruina Manipur government ga na da khitang sel dum pai ba authority pai ba hai ga dra elite class ke mi ga samna ba gi mami tai ngak chau the pui mami su tai ha ba wafam koi gi Vidyanandana phongdo malere no misi gi wafam se adu hai re Rajesh Kumar amade Dashrath hai ba miyo ni Dashrath Prasad hai miyo ni se makoi ne di huji moi ni mathak ta kari action lokhat pe le re koi kese ki saiti na ta baga mengi saiti gi hai dra koi police ki saiti kari bok le re matang si miyam sena khangbire masamang na su han han na akoi gi thumasi
ai samana akhoi KSA office ta mahana lakma tamduda thum makhal ani si akhona akhoi dasrat prasad ki makhuta pira kanda nang sigi pot ani si akhoi khena breng aina asengba tata sol siga aziki maki wholesale oriba dasar prasad ki magi dukan dagi phangba asigum makhal gi koi thum siga compare to holle makhuna paira kanda min u dasu khenare adu khuna haksang na paib da khuna paim matam dasu masa masa na khoi gi masamagna hariba thum asi khenare habisi masana confess to hrabani loina na asigumba misak sing asigi mayokta ngasi boda police na karigum makhali action amta lokhotpadi laira kanda akhoi huran ba phagaluba huran purian phagaluba kesi gi thomising akhoi jela namchinba loina na akhoi hazik chenariba habi haktheng nana akhoi thum porian toriba miyam haksang suan bada achabu thodang loriba hariba nan manipuri ani asidi akhoi ngasi bawda scot free ngasi bawda makhoi mathakta karigum makhalgi akhoi action namata police ki makai degi lokhot palaiti miyam khangwiro fam adu akhoi KSA ki thomi manga da piri ba haiga dra makhoi ki mathak thangleba charge se maruna kari hoidu koi kidnapping ki charge hoiduriba masi kidnapping gi adumba akhoi charge khara mana thangalera tajai ado isamakti relevant oiba se changdu akhoi ujadri hajabta ado kidnapping mak natre koi media se openly karoga koi impact news witness ne hujik visual lokre tarik kuntaret ki ahan ba koi thum se phagalak matamda dasara prasad amadi rajesh prasad anibu koi phu ba cheba kemta tawtra moida wahang pahang torga yamna haidi democratic oiba yam ingna chikna wari sana ki ba visual aduga I marak thana ni karamtang khoi masi tasena sengdok padina sade aina kai samamna pora mathora isda ina hajaring ofam kharadang miyam phongdok sarabada hariba dasrat pasad hariba misak changchinu ba pose sing yon mada aking na seneri ba sing asiga wakal tamina na magi damakta pick up torub laiti hajariba okay akhona sigum makhalgi na koi thumgi poyan asida nahaki laiba pot asi nahaki dukan dagi nahaki wholesale gi akhoi dukan asidi lobani haina haziki hariba akhoi rajesh prasad asina haire asi matang nang amtang wakhana silawana kaujabane okay kaujab samana su magi pot oibani na makhongna thongna masana laksakimne ba okay lawru nate masana laksabani lawru masana laksabani okay masana laksabani masre kidnapping wa fam sunu lete openly media mayam bo korga mayam mangda sum mase karino aram mase karino haibase KSA na uthongna bo hona ki ba khaktani adu matang sai sida koi mayam haina ba akoi gi tawada mi na tawdra ato mi na tawbadagi KSA oina mase langda thurabra habi wa fam sulai kari haibing akoi manipur da leriba civil society organization bo oiro natraga koi mahiroi lup sing bo oiro moina proactive oiba probably government gi agency me amse department me amse mokhoi na tawda matau maruna food safety department police department mokhoi na tawda ba thabo sing si tarokta badagi ngase CSO sing natraga student body sing sina torpa ge su oramba ya adubu matang so sida hangbu ya ba ko amadi leri koi police ki police trust leitre natraga food safety department natraga mari le na department me da koi thaja base leitre haiduna akhoi isana thabak sing se paikhat lai gadra haibagi wahang amasu leri kari haibingi janta masi matang si aigi sum samlapa observation da taseng hairadi hujiki leiriba authority oriba department jingse taseng na mosi ikai bani suppose ikai bani haibigi maramdi aina tawgudaba thabak thorom ama aina tawrudraba matung chida soire khangiba mioi kharana uriba mioi kharana haitare mioi kharana thabakse pangthokle pangthokba matam sida ai ji miyamna ma lei ne kai thabak tawdrino au ba kharana thabak tu tawre rew targadi ma ji leibam thokti manipur sida hujiki harba food safety department ji leibam tasengna thokti ko bari manipuri police natraga hujiki leiriba ain bu ngak sheliba authority jingchina karigi damakta achum aran thidoktana KSA na lalibra natragana thum pojan toriba music don lalibra laboratory da magi thum sample lawraga test tor matungda mai ji ta sengna mix tore atopa pojan jale ma pharo tandi bibiro even natragana hujiki hariba KSA sina thum pojan tawdubida tawi haijalakanda lana sa tawselakanda nan manipuri jingje faraga punishment tawre amsung miyam da lana propaganda tawre habigi maralda KSA ji pharo ani moksam da natriba hujiki government tawrisi ani moksi natabani hujiki leiriba posi tasengna ni mamang panjiki bido hujiki leiriba nan manipuri jingsi tasengna government na morally amasung physically support tawrabra haibase satra moina support to maram se kayo dino koi predict ona bakhara lei wanghai assembly constituency gi dasrat prasad si voter amo oibani na voter mang dana bani haibu wapun suleri adu voter amak ki damakta di madu su torokta bagi torom dabai ya bagi mamisu lei madu dagi hena luba mari leina rabzala akhoi na madu ne akhoi na khangning isi adu khangning isi mo ne madu haidu oiba game na madu su losal ga thamgani ba kaino da
मोइसे मैतै मसानेबा हजि सिदा कम्युनियल की वफम नते इन पंजरी दे सुम मोइन खली बो वखलोन दो खिरंग सप्लीमेंट तौजबगी वानेबा अदा अखोइन मोइन अदु मियाम दा खंगलुरगदी मियाम न मोइदुम ओनजलगा लान उगिद्रा हाबिगी वखलोन मदु फुमजलकांदा फुमजलकांदा हजिकी हारिबा प्रसादसी मोरेली अमसुंग फिजिकली मोइन कंखला थमकांदा नियम चुमना थबक तौजरीबा महिरोई खुनाइसदा गिदमक थबक तौरिबा मियाम गिदमक थबक तौरिबा बिबुं खुदिमक पुना लान स्टार सोक्सलगाना जेल थमजन भाइबसे यामना गवर्नमेंट की मथों हुक्तबा थोंग हाबसे इता सेने थमजनी ओके गवर्नमेंट की तौनिंगदबा थोंगनी हाबी वाफम लाइए तो मतंग से दैना लक्ष्मण लाक्सनिंग सी केएसए की प्रेसिडेंट नमोइना केएसए की साइड की अखोगी वायलेंट ओइबा एक्शन हाइगा दमना दशरथ प्रसाद ता फिजिकली असॉल्ट तो अटैक तो बगी वाफम गुम लैखिब्रा अदु मलै हाइबगी वाफम सु फोंदोन पसु लैरी अदुगा हाइदि मखोई अखोगी केएसए की थोंमी मंगा फाग्र मत नोंगालगा तारीख 19 दा अखोगी कैसामपात हुजिगी लेमजम लेकाइ दा लैरिबा राजेश कुमार की दुकान दा लैरम पोचै मयाम लंघायरगा थुगाई खोखाइबा मयाम तौखरे अदुगा ngarang nahan tasu habi tarik taruk se अखोगी जून की तारीख 3 nahan sida थंगा अखोई पौना बाजार की पौना रोड अमदी मस्जिद रोड ता लैबन नॉन मणिपुरी सिंह दुकान थोंगलोलु हाइदना पोचे लंघाइबा मयाम जावखरे करी हाबिनगे वायलेंट ओइबा एक्शन खरा यावरेन खनबिब्रा मसीगी अखोगी दशरथ प्रसाद अदुगा ngसाइगी राजेश प्रसाद यादव अनिसिगी मरक्सिदा दशरथ प्रसाद से अखोगी ऑफिस लैरिङै मतम मसिदा महाक मसाबंगना अखोगी चांगसिनु एबा पोसेसिंग योनमदा आक्थिंगना सेनेरबसिंग असिगा वखल ताम मदुदे होय आइगी पजान तरब थुमसी आइगी कनोदगी आइगी दुकान से फंगे अदुगा थादो एसे चुम्मे अदुगा आई हसिक करी हाइ नोयना अगोन ओखलगा प्रेसिडेंट सामक तो ओखलगा हंगकपगी फिबम मतंग म लैखरा हाइजब तारे मदैदुदा अखोगी खोराम को साउनरबा केसी के थौबिसिंग महाका निंगाइ संतान खरदि थोकी मतंग तुदा महाक मसामक मणिपुर की यामना शक्ति लैबा मिसक अमगी मचा अमगी वाकर ने हैब मियाम सुन खंगबिरमनि पाउसे दा कइदा अखोगी मयाम खंगबिरमनि महाक मसाम अदुंबा एक्टिव वाकर मनि नखोई कदोगी हाइनो हाइबगी चैलेंजिंग ओइबा अदुंबा दशरथ प्रसाद की वांगानी को हाइ असिगुंबा फिल्म खर लैबदगी खुबाक खुनमना अमरे थागिद लै अदुगा मदुदा याम हेना का हेना सोप खोटपै फिल्म लैरगद मदु मखोइदु मणिपुर पुलिस की सिनाउना पुखटकिबनी अदुगा मतुंग तरकपगी महाकी फिल्म मदुदे अखोई मतुंग तांग केम कमेंट पिजनिंग हाइरेबा अखोगी खितंग अखोगी पुना सेनबगी हाइगदरा पामदब थोदो मते थोकिबसी अखोगी थौमी मंगा से फारबा ममांग दरा तर मतुंग दउदु थौमी मंगा से फाद्रिंग हाइता कुवांग खुनमना खजिखरा नंग अदुंबा वांगांग सांगदा अदुंबा तौनु खोनो हाइबगी पोर अमदि लैखियेबा अदुगा याम हेन्ना मंगोना एसोल्ट तौबा नत्रगा हर्ट तौदिंगाय ओइबा हाइबदी मखोना पानसिलेबा एक्शन दो ताबे याब अखोई कनोमदा तौजगी हाइ तारे मसिदी यामना ख्वाइदगी जेंटल लोइबा एटमॉस्फेयर अमदा खना लैरम फावदा ख्वाइदगी जेंटल लोबा मी अमगिसु खांगम अमगी पल्ललकदौबा अदु मखली महाकी रिएक्शन ओइबा हाइ तारे मदैदा अखोई केसगी थौमिसिंग मंगोंदा खुबान खुनमना खरा थागिबदी लै अदुगा मगोना याम हेना सोइबा खोलिबगी वफममा कनाम खना फोंदोनबा लैरगदी मदु मदु मतंग अखोई केम कमेंट अम लैजदे पुबी बकंगुना खंबिगनी ओके नापन खरा लैरकपदगी हाइरिबा नापन सिना हरि साउदनु लैरिबा मियाम मादा नापन अमुक तरक तारगदी मदुदा खितंग नुंगाइनदबा अखोई वायलेंट ओइबा थौदो खरदी लेखरे मदुदा अखोई सीनबा नत्रगा यामना साथी मोहंगदा होजिक पांचललिबा अखोई चार्ज मयाम सी ताबे याम मोंगददी फुखिबा लेते खुबान खुना खरा थाखिबा लै हाबनी यामना ओपनली अखोई मसी एक्सेप्ट तौरी केएसए मसा मंगना मदुमा तौखिबा लै अदुबु मदु तौखि हाइदुनसु अरानबा तौबा एडल्टरेटर मणिपुर के मियामबु अरानबा फतब मखल की थुम पिजरगा हाट फाउबा यारिबा सेनबा फाउबा यारिबा मियोय सिंगबुना फ्री दा थादोगा मदुबु ngathoknagudamata thigaluba phagaluba mi singbu kaisum sangda namsan bahaibasi masi maram chada bamong amne habse manipur ge miyam na phajaliba masa amana su khangjarabani adubu karigano hojuk phauba thadoktan laidiba haibase gi achauba wahang amagi pakhum di miyam na ngainari on the note brem taloje ge break matungda khanagada wapu mayam le jeri break tam thonjarke impact news swimming tadno lebi Build your success BYS Palace Compound Machalema School 16 की मेट्रिक परीक्षा दा 6% ताबा मंदरपसी नोबा अमसुंग BYS कोचिंग इंस्टीट्यूट अनिमत क्रेडिट सिबिजनी BYS की हॉस्टल दा लेजेदना BYS की फाउंडेशन सु रिटर्न कोर्स अनिमत यावरगा माय पापसी मंदरखिबनी Admission is going on UNACO School admission notice for class 11 science prospectus along with admission form available at 500 rupees. Last date of form submission 8 June. Eligibility 50% aggregate and above for state board. CGPA 6 for UNACO students, CGPA 7 for other CBSE schools. Date of entrance 10th 11 June. Venue UNACO School, time 9 am. Result declaration 12 June.
Direct admission for rank holders 80% and above in HSL's exam 2016 and CGPA 10 in AI SSC 2016. Exemption of admission and tuition fee for rank holders in HSL's exam 2016. Please contact 8131 070 337. IPS, the Imphal Public Higher Secondary School, Kanchipur, near Manipur University First Gate. Admission opens for 11 science. Some highlights of the school: scholarship for meritorious students, strict discipline, separate hostels for boys and girls, gymnasium and fitness centers, guest professors and lecturers, smart classrooms, special concession for handicapped, OBC, ST and SCs, orphans, art and theatre, free education, free admission, separate study rooms for brilliant students, maximum first divisioners, letter mark holders, subject toppers, inspire awardees in the higher secondary examinations, direct admission for the wards of strict parents. IPS, top choice for your child career. Welcome back. At the Manung Hutna, a 360-degree analysis of news and events with me, Nongthombam. Manung Hutna tangasi khana jarme basi how kiba mege tarik kuntareta thum da poyanta wi haiduna non Manipuri ani KSA gi haidi Kanglei Park Student Association gi thomi singna thigaluba phagaluba wahang pahang torun gi damta phagaluba gi damakta police ne hairiba thomi manga asi Fazin Kiba, Aduga Hariba, Tomi Mangasi, Tadok Haidana, how Kiban Mayamasi, Junction Donali, Aduga Hariba, KSA musing Pakibagi Todokasi, we Ilpiski Konjangi backdrop tani, Ilpiski Konjang Yamkana, which is Junction Libani, Matam to Junction Donali, Adugi Maraxida, Ilpiska Sumari, Neriba, yellow missing Kangatabani, yellow missing right sing. Malhan bayaro hai na kongjang sensiling ai da right sing adi yellow missing bu mahan tahan bayaba ko podian torom ba podian to charo ga yellow missing su indirectly koi mang bayaba gi situation ni adu bu hairi ba adum ba makhal gi phataba thabak tu thigalu ba missing bu phar ga jela thamjan ba tu ga phataba thabak toru ba adulterator quote unquote adulterator sing aduna scot free ma panda lei basi gi matang dani khanjer me si adu matang soi si da case na satha gi ba ko gi action hai ga activities hai ga masi khitang koina mana masana authority na tabanina koi student body amaka oijabi wani mari lenaba department na trako authority dina tabni makoina phaga logi damakta makogi mathakta oina onkhalaga action lokhat pirabra haibagi wapum suleri at the same time KSA na dukan sing thugai ke ba tarik kuni panda Rajesh Kumar gi dukan dagi pochai langkhai ke ba aduga hauki ba koi June gi ngasi digi minini gi mamang da tari June gi tarik tarukta pauna road amadi masjid road ta non Manipur sing dukan thong hangbi aro haidra makogi poche mayam langkhai ki basina maram oidona koi social media da maruina non Manipuri singna Manipur maruina maitai singi khongjang aduga maitai singi maram da lan na sandokna bagi yamna chawbam mami amadi hairiba activities thugai langhai ba violence na oheli mayam di kari thoki bano haiba khang da tar su visual khara do ururaga koi non local singa sida non Manipuri singa sida maitai singa sina maruina target tora bra haiba gi wafum lari aduga ngarang amu koi non Manipuri ni nongmai na kapam basu hujekta jesi ILPS na che tholaktana akoina sam kan yamna shanti oi mongda democratic oi mongda khongjang changseling ai sida mi ani amu nongmai na kapam haibasi akoi changseleba khongjang si mingcha then abani haibi wafam suleri adubu koi all Manipur Muslim organization koi amso na thadorok pa cherol amagi matunga si thar ko cherol ni masida haibasi koi pauna koi masjid road ta non Manipuri yauna Islam gi khwaidagi senglaba Quran na chingba langkhairam bada all Manipur Muslim Student Organization amso Imphal East District Committee na thamo sengna nungaitaba loinana non Manipur da thingba thamba amadi ILP chanhanba gi khongjang ase budi full support tawi adubu Islam gi khwaidagi sengba koi larik Quran da Langkai ba ko hai tor mase nungai di hawi wapum ga jop khondok puleri masi question directly Lakshman da hangbadi yabane to bu hoi Lakshman de dum hangjara ge sumaina koi Muslim gi hai tar masi knowingly unknowingly or masu ai ko kari hai be koi kitang masi merik pedi majau bi thok out of control or ren khan bi bra kitang kan je koi gi biri bo wang dugi specific ko gora yi bijanam khona jage koi gi jesi ILPS na sangsil liba khongjang aside KSA masamak अखोगी कंपोनेंट बॉडी मनी हाबसी अखो या मंगजिन थाना संक्शन जरी बलु मनी हाबसी मियाम थमजगे जेसी आरपीएस की इहो असि अखोगी मतम खरगी मवांगला सही खरगी मवांगदा
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯨꯅ ꯂꯧꯖꯕ ꯂꯨꯞ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁ ꯀꯧꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯃꯅ ILP ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯀꯨꯞꯇꯒꯤ KSAꯅ ꯃꯥꯡꯖꯤꯟ ꯊꯥꯅ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯪꯁꯤꯟꯖꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ KSA ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯗꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯁꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯖꯤꯅꯥꯏꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎ ꯀꯌꯥ KSA ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎ ꯀꯌꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯁꯤꯟꯅꯗꯅ ꯎꯁꯤꯟꯅꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯃꯌꯥꯡꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯌꯥꯡꯅꯕꯨ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯡ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯔꯤꯃꯤꯅꯦꯇꯤቭ ꯋꯥꯐꯝ ꯋꯥꯍꯩ ꯅꯠꯆꯗꯦ ꯃꯇꯥꯡ ꯁꯥꯅ ꯑꯝꯇꯪ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯆꯒꯦ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯃꯤꯌꯥꯟꯆꯥꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯡ ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯃꯤꯌꯥꯟꯆꯥꯁꯤꯡꯅꯕꯨ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯨ ꯌꯥꯜꯂꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯝꯇ ꯃꯁꯥ ꯁꯣꯛꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯡꯕꯨ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯨꯗ ꯑꯦꯗꯜꯇꯔꯦꯠ ꯇꯧꯋꯦꯅ ꯋꯥꯍꯪ ꯄꯥꯎ ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯀꯟꯕ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯅꯤꯡ ꯇꯃꯥꯡ ꯑꯣꯟꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯟꯅ ꯎꯔꯣꯛ ꯊꯣꯡ ꯂꯥꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃ ꯎꯕꯁꯤꯗ ꯈꯥꯡꯕꯗ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕ KSAꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯨꯞꯅ ꯅꯩꯅꯖꯔꯕꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯨꯗ ꯑꯦꯗꯜꯇꯔꯦꯠ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯔꯁꯄꯦꯛꯇꯤꯞ ꯑꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯂꯩꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯑꯅꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯊꯪꯒꯥꯜ ꯕꯖꯥꯔ ꯄꯥꯎꯅꯥ ꯕꯖꯥꯔ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯂꯤꯄꯇꯤꯗꯒꯤ ꯀꯖꯤꯔꯪꯒ ꯆꯥꯃꯅꯥꯗ ꯄꯣꯠꯌꯥꯟ ꯌꯥꯟꯁꯤꯜꯂꯝꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯦꯡꯅꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯁꯣꯛꯅꯤꯡꯉꯧꯔꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ KSAꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯨꯝꯗ ꯊꯦꯡꯅꯖꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯀꯌꯥꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯀꯔꯤ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯔꯤꯑꯦꯛꯁꯟ ꯑꯝꯇ ꯂꯥꯛꯇꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯁꯣꯛꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯀꯌꯥ ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤ ꯅꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯁꯣꯛꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯈꯣꯏ ꯇꯨꯝ ꯅꯥꯝꯃ ꯇꯦꯛꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯅꯣꯏ ꯁꯤꯒꯦꯔ ꯆꯪꯒꯦꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯄꯤꯖꯈꯤꯕ ꯗꯦꯗꯂꯥꯏꯟ ꯀꯌా ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯒꯅꯣꯔ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯖꯦꯜꯗ ꯅꯝꯁꯤꯜꯂꯒ ꯃꯔꯥ ꯂꯩꯕ ꯑꯃꯒꯨꯝ ꯊꯝꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯛꯈꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ KSAꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯖꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯁꯤꯡꯅ ꯐꯝꯕ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯂꯣꯠꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯨꯝꯅ ꯂꯧꯖꯔꯤꯕ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯙꯔꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯨꯔꯥꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯆꯩꯈꯥꯏꯕꯗ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩ ꯉꯔꯥꯡ ꯏꯁꯥꯃꯛ ꯑꯩ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯖ ꯑꯃ ꯊꯦꯡꯅꯖꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛꯅ ꯁꯤꯟꯗꯣꯛꯆꯈꯤꯕ ꯂꯩꯔꯦ KSAꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯋꯥꯏꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯛ ꯇꯧꯖꯗꯦ KSA ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯁꯛꯇꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯒꯠꯆꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯨꯞ ꯃꯈꯜꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯆꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯆꯕꯗꯤ ꯅꯠꯆꯗꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯆꯃꯝꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯍꯣꯏ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ KSAꯒꯤ ꯊꯧꯃꯤ 5 ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯖꯤꯋꯥ ꯖꯦꯜꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯋꯥꯕ ꯈꯥꯡꯂꯤꯕꯁꯤꯡ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯏꯅꯥꯎ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝ ꯁꯑꯣꯡꯕꯨꯡꯗꯒꯤ ꯈꯨꯂꯥꯛꯄꯝ ꯁꯟꯖꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯁꯥꯃꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯨꯝꯅ ꯂꯧꯖꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯅꯥꯎ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯋꯥꯏꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯂꯨꯞ ꯅꯠꯆꯗꯦ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯅꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯇꯔ ꯆꯤꯡꯊꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯦꯡꯂꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯗꯨ ꯆꯩꯈꯥꯏꯕꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯎꯔꯝꯂꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨ KSA ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯁꯣꯏꯈꯤꯕꯅꯤ ꯂꯥꯟꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯗꯨ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯅ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯃ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ JSA-ILPSꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯁꯤꯗ KSAꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯖꯈꯤꯒꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯅꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯁꯤꯡ ꯀꯥꯞꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯃꯣꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯥꯎꯠ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯀꯟꯇꯦꯛꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯈꯟꯅꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯗꯕ꯭ꯔꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯔꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗꯣ ꯂꯩꯇꯕꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ओके अदो अखोई हारिबा थौदोसिंग हाइतारे अखोई मरुइना पोट चंखाइ लंखाइबा तौबसिंगसे अखोई सोशल मीडिया दा मयाम शेयर तौनबा थेंगनारे मरुइना नॉन मणिपुर सिंगना शेयर तौरगा मैतै हाइबा कम्युनिटी से यामना वायलेंट ओइबा मरुना नॉन लोकल सिंगदा यामना साथीबा मखलगी म्यू ग्रुप नि हाइबगी मोमा संदोकपा ममी तारी ममांगी ILPS की खोंजों हाइतारे 2015 दसु तमाना यान लाना संदोकी मयाम लेरे करी हाइबनिगी सुम्बा अखोई वायलेंट यारकपा सिंगसी सुमाना लाना संदोक तारगदी यामना फबा थबक तौक तारगसु मदु हेना लान हन्नबगी मिंगचे थीनबगी नत्रगा मखाताना चंगछनबदा अपन बमोइनबगी मरमदी ओइदोरी अजंत करी हाइबनि तबो बाहुलेन हाइबो अखोई टर्मिनोलॉजी असे सी मतांग दैनि खतंग कनोमा आइना खनाजनिंग हाइतारे बाहुलेन हाइबो हारिबसे गवर्नमेंट KSA की मथक्ता मियाम की मथक्ता तौरिबो थौंग असिदा बाहुलेन नतबरा ओके गवर्नमेंट ना मियाम की मथक्ता KSA की मथक्ता तौरिबसिदी वायलेंट नतबरा हाइबगी याम चावबा वहांग नि अखोई हंगैसी लक्ष्मण ना KSA की प्रेसिडेंट करी हाइबनि अखोई जंतदी
ahum si thokani thokani habadi si muknari si ani ne ani si muknari ni muknaba ani si amana chummi haiduni amana lale haiduni muknari ba ani si khidang karigumba kharadi thokpa si dum hongna sane kairi no da masi mamang da su any area amada problem am thoe problem si control tokna hono da government gi oiba any forces thajali sine thajal matung da madu control to bunga maktragana tiar gas caption ba lathi charge toksan ba hi tawri sine ba sumaina tawbagi posini hujik lairi si aduna KSA gi thomi jingna government gi mathakta demand ne ba tawri se hariba mara lejidraba KSA gi thomi yamna mapung oiba mathongna leiraba hariba thomi jing asi condition amata yaudana thadokadobni haibigi demand ne ba demand si matam change date 27 na phagi bani 28 ta yamna surprise oina yamna athuba matam da haitare moji jail da thajan gi bani haitare sigi posida KSA na tawribu demand si ngasi phawda government na wahi ama phaw haiduna hoji phawda tasin usindaduna thamjal laga leiribne leiribu posi ekoi gi kanada taina batam government na taina batam ne khoi di communal oiba thabak tobu nate KSA si communal on thabak tobu nate any satlu khudimakta communal amata leite aduna khoi di mapi mapa oiba mama mapa oiba da taina ba je khoi di hongna sane ba ada mapi mapa da taina ba je akhoi sifai da suppose sifai da khoi na ena adu thadu hara khoi sifai phu ba yate ko ada khoi di leiriba agitation ji makhan yeng bata bane ba sigi agitation ji first step ki agitation ji government na tabibra tabiraktragana karam step jangsen jige sigi step by step si akoina tawrakanda government na tabige dobne ba aduna khudi pot chakhai ba haibasidi nan manipur sing leiriba tukan jing aduna wahi bata lana sinarambuddigi sinarakpudigi tobo rangone na aju thajaba lei akhoi okay Lakshman violence haibasi makhal makhayamba thabak thawong mayam ma khoi chingane khanjai akhoi gi state china miam gi mathak chida tawriba thawong sing asida akhoina masagi tawham thokpadu tawbiyu unconditionally thadok piyu habse tabiraktra matamduda akhoina khongjang khal lokthok sagi hajab tare khongjang si karigumba moral responsibility lobiraga bazar community bazar business community sina full adulterate tawriba mafam sing adu makhoina karigumba boycott tawba natraga akhoigi makhoisi karigumba khalgi some sort of makhoisi tongan khandokpa natraga makhoigi marakta leba full adulterate tawribasing adu thidokpaduda KSA natraga miyamgi mateng panglamlagadi akhoina makhoigi mathakta adu laingak sigi yamna karetare akhoigi taning tamang onaba thawongsing asi leiramdragadi KSA na akhoi khongjang si lokthoksamlo hajariba adu lokthokchariba khongjang sing asi akhoina mi ta dam hon lokthok sabana sede no matang waraga su nini dang waraga su KSA thomsing thadok tri phawdi nan manipuri sin nausing na marona makoina kathela sim khoina pairim ni na makoi akhoi solitary opi ra kanda asum be damakta no matang wasu nini dang wasu akhoi gi bazar si thingjin biu na khoi business activity lepi hajabane ba akhoi aham matam da appeal sache KSA na hek changbaga akhoi gi nan manipuri ne adana akhoina makoi da kuba khunam na thaba natraga adum fiam da lai jagi da haitare satra sing thabiu ina sin nausa akhoi अखोना अपील तौजबसी नन मणिपुरी खक्तद नते करी खोंजंग मसागर खाइ तारबदे अखोय मैतै ओइगेरा मैतै पांगन ओइगेरा ट्राइबल ओइगेरा अखोय एनी सॉर्ट ऑफ कम्युनिटी वाइज नतबिदा मफम मफम एरिया की सेक्टर दुगी मतंग सिगी ओइना अखोय बिजनेस की अखोय कनोसिदा सर्कल जो ओइजरे जे तौबियो हाइजबसिदा ताबि रक्तबदगी सटर दखोनि चिंगथबा अदा पोसिंग चाइ खाइजगी खतनी मसिदा अखोयना नन मणिपुरी सिनाउ सिंग अखोयना करे तारे अखोय बायोलेबल मै अखा मेंग यजब लाइते मखोयदा खुद थागिबे लाइजदे okay atubu aroibena hojik khoi thomi mari manga si khoi thadokpudi mathau tai thadona jam kana khongjing sing sali condition amata yaudana hojik line of action da kari khoi government go unabagi wafam lebi pra kari tawyen khambiri kemta tadra min hojik pauta government responsive kem oidri akhoi gi makai dai ding asi phauda government de approach taru su laijade aduga government gi makai dagi media da kai da sum ngang bedudi mamang da su government gi functionary law enforcement agency na KSA thajaba mangan bai thawong ma lai gramnina akhoi oidi moi di matang matang gi sum ngang basi dum mahai ngang pham thokpane na khoi yang kan lum laujadre akhoi oidi miyam khusam naraga KSA gi sum ba thomising asi KSA khaki waham natabida miyam gi hingba siba mari lenaba adum yam chawba asoba question nam oi banin masi lem na tok charoi miyam loina makhal makha yam khongjang dum changsin jakini okay leba ki yam chawba issue sing manung da yam chawba issue amani akoina hauji khatak orpai wani hauki ba chahi kaya sida koi chana thangna ba yamna maroi ba polam sing asida tongan tongan makhal gi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯔꯤꯌꯥꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯦꯗꯜꯇꯔꯦꯁꯟ ꯌꯥꯟꯁꯟꯗꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯄꯤꯖꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯀꯥꯖꯤꯔꯪꯒꯥꯒꯤ KSA ꯐꯥꯒꯠꯈꯤꯕ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯍꯟꯗꯛꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯇꯥ ꯁꯣꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤꯗꯦ ꯁꯣꯜꯠ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯨꯝ ꯃꯈꯜ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯌꯥꯟꯊꯣꯛ ꯌꯥꯟꯁꯤꯟ ꯇꯧꯅꯔꯝꯕꯒꯤ ꯀꯦꯁ ꯐꯥꯒꯠꯂꯛꯄ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯄ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯒꯃꯦꯟꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯅ ꯃꯥꯡ ꯊꯥꯗꯅ ꯌꯥꯎꯁꯟꯗꯅ ꯀꯅꯥ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯑꯦꯗꯜꯇꯔꯦꯠ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯦ ꯀꯅꯥ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯄꯣꯌꯥꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯊꯤꯒꯠꯄꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯄꯣꯌꯥꯟ ꯇꯧ ꯐꯥꯒꯠꯂꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯕꯨ ꯖꯦꯜꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯒꯨꯝꯅ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯒ ꯊꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯂꯩꯍꯜꯂꯒ ꯊꯝꯕ ꯑꯁꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯃꯦꯟꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤꯗꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯦꯟꯗ꯭ꯔꯤꯕ KSA ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯔꯄꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯅ ꯄꯦꯟꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯑꯃꯠꯇ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯃꯉꯥꯁꯦ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯑꯃꯠꯇ ꯄꯥꯟꯕꯒꯤ ꯃꯊꯧꯁꯨ ꯇꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯏꯁꯦꯡ ꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯡꯁꯦꯜꯗ ꯇꯥꯕ ꯃꯃꯤꯒꯨꯝꯅ ꯎꯔꯕꯅꯤ ꯑꯣꯟ ꯗꯦꯠ ꯅꯣꯟ ꯉꯁꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯍꯨꯠꯅꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯖꯌꯟꯇꯀꯨꯃꯥꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯛꯁꯃꯟꯅ ꯂꯩꯕꯤꯔꯛꯇ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯊꯋꯥꯏ ꯍꯥꯞꯄꯤꯈꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯅꯥꯎ ꯑꯅꯤꯕꯨ ꯊꯥꯒꯠꯆ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯁꯤꯌꯦꯠ ꯌꯣꯔ ꯖꯣꯏꯅꯤꯡ ꯃꯁꯤꯅ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯍꯨꯠꯅꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯗꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯝ ꯇꯧꯕꯤꯕꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯜ ID impacttvnews@gmail.com ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ Facebook page www.facebook.com/impacttvmanipurda join tawbiraga comment amadi feedback thabirakpu yagani. Ladies and gentlemen, thank you so much for joining us from the other side of the screen. Until next time, this is Nongthombam signing out. Khurumjari.